Dan pobjede nad fašizmom nizom manifestacija obilježen je i u Srpcu. Organizovan je i marš besmrtnog puka. U besmrtnom puku zastave i fotografije svojih predaka nosili su mnogi, među njima i konzul Ruske ambasade u BiH Anton Sokolov. Uzimam učešće u besmrtnom puku u Srpcu sa slikom mog dede, koji je bio pisac u sovjetsko vrijeme, ali 1944. godine on je u sastavu 3. Ukrajinske fronte pomagao osloboditi Jugoslaviju i Beograd. I imam ja njegovu medalu koju meni on nasledio i kao njegova volja da ja radim tu na Balkanu, da služim svoje otadžbini i da razvijem naše prijateljske rusko-srpske odnose. Među mnogobrojnim slikama boraca Drugog svjetskog rata i slike boraca iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, Slavica Vujić-Sitneša nosila je sliku nestalog oca. Za mene predstavlja nešto veliko, s obzirom da je moj otac nestao, Savo Berić, nestao 95. na ratištu i još uvijek ga nismo pronašli. I kakve njegove posmrtne ostatke, s tim da, nažalost, i prandjent mi je u Drugom svjetskom ratu isto poginuo, tako da imamo 2 člana, nažalost, koji podsjećaju na taj današnji dan, da imamo taj pomen i da smo tu. Tokom Drugog svjetskog rata sa područja opštine Srbac poginulo je više od 550 ljudi, među njima 250 civila, odnosno žrtava fašističkog terora. U odnosu na podkocarski dio, u odnosu na ukupan broj stanovnika, da bome broj stradalih znatno manji, iako, kao što rekoh, jedna žrtva je velika, a sasvim sigurno da je to nešto što se dogodilo u podkozarskom kraju, što treba da nas uvijek i vječno opominje da ne dozvolimo da se nikad ne ponovi tako nešto. Osim na partizanskom groblju u Srpcu, gdje su položeni vijenci u znak sjećanja na 56 poginulih boraca raznih vojnih jedinica Narodnooslobodilačkog rata i 27 poginulih boraca Poljskog bataljona, delegacije su cvijeće položili u spomen sobi Srbačke brigade, centralnom spomen obilježju i na biste narodnih heroja Danka Mitrova, Zdravka Čelara i Save Vujanovića Žuće.